Wow! Good morning mga kabangas. Good morning. Today is Wednesday. Oh, April 29. So niata diri karon no. Nakatuka ta sa pagsugba sa nagsugba ta karon og kuan bulad. Sugba ta karon og tangigi. Oh. Niata karon nagsugba ko ni Romaldis. Bitaw. Nagsugba ko bangos. Wow! May nakatuka sa ako karon mga kabangas. Monitoron para di kayo mapagod. Ayan. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you, content creators.